sigi video se akoi gi angel number gi matang da ne ko amok angel number se haidi karam bagino hai kan se da akoi gi health ka related oina hai tare ko kaino gi akoi gi diabetes ki en hai se ko diabetes ki ase akoi gi insulin level kari kra se haidi normal da leina ba balance da leina ba gi damakta hai tare ko ado sida akoi na number karam ba number se na ga da ge kamaina se na ga da ge adu do ko adumaga meditation to ba hai tare ko meditation sida karam ba meditation to ga da ge karam ba chakra da work to ga da ge haidi magi mudra na kari no aduga magi mantra na kari shon ga dam no hai ba do hai tare ko ado khoi first number se hana keno to rasi ko number se iba matam da ko haidi akoi gi left side ko haidi left side ki body part te ibio ko haidi akoi gi khudang gumba adei khwang gi nache kumba da hai tare ko oirom thangba side ki ko ado iga da ba number se na kari no hai matam se da sida ko 8 ko 881997 yam laiba number ne haidi adum akoina ningjing ba ko 881997 ne toroga ado sumaina son badi yade ko akoina chanting to ba ko si se haidi si se anytime haidi somna chanting to bi ba kuma thoirak to bi si se 881997 881997 ko aduga si se haidi chant to ba matam sida ko haidi sumaina haidi 881997 se koina imagine to bi ba haidi sor honjan bada yaw kre sigi number se na ko sigi number aphaba se sor honjan bada yaw kre aduna aido cure oirani haiba gi intention amaga loina na hai tare ko ibana kadai de igadab no hai matam sida aigi body gi left thangba side te ibi gadab ko aduga solaga na 21 times kumba son biyo ko haidi matam akak na ba kemta leite ko haidi anytime nang na soning ba matam da hai tare ko somna soning ba matam da ayuk oigera nundhin oigera nungdang oigera ko son ba yai ko adu si sina akhoi gi keno gi lere ko haidi angel number se keno gi diabetes ki ko aduga amuk haidi meditation tawraga haidi karamba chakra da work tawga da no hai matam sida ko akhoi gi solar chakra se akhoi gi kari akhoi heart ki hek makha da hai tare ko thajin sai sida oidoine ko haidi thajin sai sida le ko solar chakra se haidi balance oiraga dinga sai gi diabetes ki akhoi gi insulin level kari kra wangi ba kholi ba adu mayam do normal da leina ba gi damakta adu chanting tawbasina karamba chanting tawgadam no hai matam sida ko ram haina haigadaba ko asengba gi spelling this maina ram haina hai ko ado ram se koina smaina soloi ko main taroga son gadaba smaina sang thomne haidi ram haina smaina sola ani na ko poche ko haidi spelling di sida budi leire aduga sonba matam sina koina smaina sangdo stretch to over kaino se ram se ko stretch to oga di ram haina smaina sola ani na ko smaina sonbi ba hai tare ko aduga ai khut sina kamaina to gada ke ha matam sida khut se si sin na ko aduga smaina yong ko haidi khut se ko aigi khubi ani je smaina hai tar ko smaina taroga tobiraga thambasu smaina haidi aigi thajin mapa du smaina haidi smaina yung khatlaga thamba nataba smaina kaino tawraga hai tare ko sise smaina taroga haidi aigi thajin mapa du smaina haidi phaina thambiyo ba aduga sigi ngasagi sigi chanting se hai tare ko ram gi chanting se tawbibe ko ado akoi gi ima baba leiraga di ko haidi moi ahan na sum haidi video yengbada gyan ta traga su ko somna takpiyo haidi smaina tawgadabne aduga songadaba chanting sina kari no ha ba ko sise haidi ai nungti gi minute manga tara gumba ta holo ko haidi ahan yumda ahan leiba ngai hai tare ko haidi meditation to on ha do ha ma moina tawbada hai traga so tawmina ko ado tawmina raga ta osmaina tawgadabne na ha ba ko ado sida leire ngasi gi akoi gi diabetes ki akoi gi angel number ga aduga meditation kamaina tawgadage ha ba ko thank you